Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi pengen makan KFC. Ini aku udah beli, guys. Ini ada ayam sama burger 2. Dan aku mau pakai saus samyang. Aku mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini burgernya udah aku campur sama saus samyang sama ayamnya juga. Kita langsung aja ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari burgernya. Aromanya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh. Yang terakhir guys, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.